Lapenkut ia ka 3 days annual sport meet araja arpulai ka school Nomuel Memorial Secondary School saja nongpo mentaka sengi arpupra tarik yayong araja arpulai. Hakane ka sengi lawan bandon rengkat ubalajit rani MDC nongpo constituency Maristela Lamare Managing Committee Sylvester Mensong rangba shnong sajer Monica Baisia headmistress bat kiwi kinong hikai bat kikimi kikpa jongki kena. Hakane ka 3 days annual sport meet arja arpulai ya ka best house of the year lara daka red house daka bayo arspa prapulai poin hakane ka annual sport. Haba ajingkren ubalajit rani MDC nongpo constituency ula ong bakum ki kena school ngidei bandon ka disiplin kenang bakum ki kena ngidei bentip ya ka disiplin nadu dangrit kenang bakan ne hadu dangi lahe lasan kane ka jinglong bandon ke disiplin haki jing im jongi baro. Junior part, Bawan Ubayo yang the best athlete boys di mana ni kena kelas 3 to kelas 10. Kenapa yang mana beri sedang Ubayo best athlete? Araja arpulai. Ikan teh na sub junior day weight, ikan junior part day Elizabeth na red house. Kawasan si pat kalau kumne banagi kena kam he. Buat siar boleh merusak di mengruai, bapak nama. Jadi kena akan saya cuba jawab yang dari jilai kai bon nikom di Rema. Absen. Tuan mulu the captain. Wan Kloy nang tabuan balay nang ka Renika nang tabuan balay ide UV. To top team of the league has been it. Democrat Troy Pacha nang tabuan ba Frankie Reborn lang. So bawa kapten Wan Sim yang kena prize burger pak. Amen.